Li tmur f'restorant u tiekol pittura minn fuq il-mejda mhix xi ħaġa ta' kuljum. Imma blajnuna tal-artist lokali Patrick Scicluna u ta' Helfred, ko-kreattiv mill-Olanda, sit il-ħanut Duo Restaurant se jesperimenta b'kunċett ġdid. Fl-esperiment Art on the Table, l-artist Patrick Scicluna se juża sosis u ikel differenti biex qabel kull platt joħloq pittura fuq il-mejda li jimbagħad tkun tista' tittiekel. Kif jispjegalna Tonio Mikallef, sit ir-restorant. L-lum il-ġurnata l-emphasis fuq l-aspett viżwali tal-ikel u moti ħafna żied importanza. Aħna qed nippruvaw naħduh pass naqra iżjed, ġifieri ħa nagħmlu letteralment biċċa pittura fuq quddiem il-klijenti tagħna biex jaraw dak li jista' jippreżenta Patrick bħala artist. Minnaħa tagħna jiena u Helfred imbagħad nkomplu b'naqra iżjed tiżjin, b'naqra iżjed finishing touches biex nikkomplimentaw id-dix li nkunu għamilna mal-biċċetta tal-arti li kun għamel Patrick. Għalkemm anke għal Patrick l-artist lokali din l-idea qabditu kurżità, għalilna li m'hemmx differenza wisq mill-pitturi normali li jpinġi. Basically inserta li l-istil li nużajjien għall-astrat u għal xogħlijiet oħra nista' nipproduċiha fuq il-mejda wkoll bis-sosis. Meta tkun qed toħloqha, x'ikun għaddej f'moħħok? Iktar ta' dak il-ħin il-blending tal-kuluri kif jaħdmu qed tifhimni u proċessi tkun ilek taħdem fuq u mhux ġast kemm personali iktar kif jaħdmu l-kuluri flimkien xi qiegħ nadif, xi tħammeġ. Bażikament kull esperjenza hija unika mhux hekk fiha nnifisha. Yes, ma tistax tikkopja b'xi xogħol oħra ma tiġix l-istess, qatt ma tiġi l-istess. Dik is-sabiħ. Għan-nies li jridu jippruvaw dan il-kunċett din se ssir darba biss, b'menu ta' 4 platti b'tomiet internazzjonali. Forsi għax il-moħħ wara din l-idea huwa Helfred van Malkenhorst, kok mill-Olanda illi kiseb esperjenzi fil-qasam kulinarju minn madwar id-dinja. I never think about limit. I always think in new inventions. I want to make myself sharp and to come up every time with something different because otherwise life is too boring for me. I'm very daring. Art on the Table hija biss l-ewwel minn sensiela ta' kunċetti kreattivi li se jkunu qed isiru f'Duo Restaurant li jinsab il-Qawra.